Puniki pakrengkeng paredeti muda kene supaya dewek ajak ngejak gangsa rantina kuangan papina bas kodropon saja mesuang janjinya kene jani kuangan peminah duduane kene sebelantas ane jani kepunina yang diamun nene kadirasa telah peluh bidit nyemak gae nenenan kumaitini situ mapi kolek dusin jatuh doane mumpun nanging aduh sebarone ane jani pemekas sing jatuh aku ane kakatana Ratu idodane semeton titiang sinar sami uantak rau iriki jago puputan tiangan puputan titiari sejroning ayah-ayah puniki rianto pantitiang kebanu antuk galak uang ini puniki sampun ngelangkungina Sri Kandi Wahyu tiang puniki sane ngaturang ayah rengajeng ide yang getaru sane melinga rikiring lur geger boyo jawenten kios titiang mawit saking sekesanti Sri Kandi Wahyu gitu
Titiang puniki sekesanti Sri Kanthi wantah moparagoyang pawestri titiang makosami sampun kelangkung puniki titiang misturu tamat pisan purunati ya sareng kiriki ngaturang daging dari dana Titiang mawali ngaturang dateng sakit titiang nunas lu agerong ini ratu idodane sinareng sami titiang puniki sekesanti Sri Kanthi banget titiang lungsur agung pengampura sering batara dalam pemudi maka majang ring ratu sesunan titiang sane melinga iriki ring pura dalam pemutih samuan ring sawang sawangan majang ring ratu idodane pamiarsa sane sampun waket dris jeron daging titiang mawa sanepurun titiang ngaturang eri sejeroning daging gedidana bangka kemana ngidan
cumangka puniki titiang ika tunang ika ijugul ngaturin raris punika sedaging-daging takdunya kadi pun ikunang neraris titiang puniki seka Santi Sri Kandi Hyang Inargamoya tampena puniki padewe kanthi tiyang sekadipun ikunang-kunangan Sang Sasi menawi ratu idodani sinareng sami sampun nuning asapunapi punika klebetanipun ikunang-kunang di kapan raris Presiden jadi naningin kewentenan sunaranide Sangyang Suteng Suwe Semadon sinarang sami ini singe wantah koentanan ratu bataru sana melingerin periangan riki wantah rawi riki dikiang sidong aturang ayah maka wasananing atau titiang lugro yang titiang mencarang para musanti Om Santi 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 Om
putra sampuna menyedihkan oleh hilir itu sangawan sedang rasa kisah rinduan ning sampun muputan apa gak dari kiring jagatin Indonesia mungkin moyo josakan jeleh dari koring payudang asing mati manut iya sing sangat kisedo teri sedek ngamuk mapi kore kamu sana ati Lintangan sampun banget manyung kanan apa nemati sedang sangat keluih pulsa wanta patut
Ini udah Wanang kiatu iya ke Wonten idewo desane mangkit patho ngentosin madhep ratu. Iya, yang Kewibunan ideone suci cuman yang teri kewasan nyukat kawin dan denah niku makin laturang ningayang kawin tanan itu ya kau baca ngerentakan sabah pau jano hidur siwaman hidup dari sitriwi kadamo ngerentakan sabah wajana wikti urat aku suaran dan walu yo tak kadimang krebek Prabu Dewa sang Prabu Bali anak ibu Dewa Dewa Jani Dewa Prabu Bali iyan subo ko kini margin lapone no dewa semasya no dewa asang sayo tekene lapo Dalong langkah
tuah telung langkah nyen bapa medinakan sayo li tangun kangin jagat bali dekat di tangun kau jagat bali ne bapa kan men kengken ide ratu jagat bali no ide masa sang sayo no ide no rasa sanksi tekenan bapa aku jaga belu amun do dogen ane ketunas idewo amun do pengide idewo ada win ane mau tamon teken ini na menenah madura na ke bukorio kadia sapunika ido tak prabu bali ido resi mau jano nyen bapo ngelaksananya apa ane subuh kaideh ini mencengken apa wen ada tunas dewa ane mau tamu tekene ada wen nah tunas mumpung bapo nu ada ini lautang dewa matur sangat Prabu riwos kadia sapuniko resi wamano no tane kapos ido resi ikramo tanpa rasido hido sang Prabu jagat bali jago bajang menyawe telas sampun
pangpindo sama kursi Cuma? nguen tenang kok bawasan re